Yoldaş Kırgız Respublikası'nın kurallı güçlerinin baş kolbasçısı, Karkıra Çegara Zastavı'nın özlük kuramı Çargıduk Çegara postu açılışına dizildi. General-Mayor Şarşayev. Salamatçılar, jokerler. Ulus, başı. Erkin dur. Бардык саттарын өткізілген жолдаш баш қолбасшы паровой отопление қойылған свет сіз Министерство энергетика комитетіне тартылып келді, промышленный свет кірді. Ошондо буякта 10 кишиге лайыкталган ташканасы. Bir smenде канча киши турат ошондо? 10 киши. 10 кишиге чейин коебуз. Бияктагы кишилер карап эметип, инфраструктураны жылуулукта кармап турбасак, ремонттор эметип 10 kişiler. Kıvatların bardığında peki Her birinin özünde şkafları var. her birinin Душ отличный, душ, кабинет. Начальник постун кабинети буякта, өздүк кабинет. Өздүк кабинет чогуу жашабашында турат, өзүнчө билет. Неме үчүн бөлмөсү? Құрал жарақ сақтоочу жайы. 10 кишилик немеси менен, пирамидасы менен. Байланыш кылат менен. baylanış işleyip Бүт чегаралар ушундай өтө сактанат. Кытайдын чегаралар башынан bu жерде kızmat kılıç özünçeleri rahattır. Bundan ылдый işlerде 20-30 метрден кийин каттайда белбейди жазма. Такой ошондо То есть баягы жалгыз турбайсыңар да буяктачы. Буякта эс алуучулар менен чоң жайлы. Жаздан баштап кечип ушул убакыт.